Asikhulume podcast ngaphasi kwesihlahla namhlanje sport ngadlala nomfowethu lana uthi introduce uthi ngibani uyathi amagama eni nibitana ngawo nebani manibona abantu edrobheni babitana amagama abo kuhlanye kanti wonke umuntu uneligama la emhlabeni and wonke umuntu une history yabo umfowethu Bloma la town la uzositshela usigcine azafika la town kwendekaleni mara uzocala introduce asitshele back from aphume ekhaya kuthi ngibani wakabani my brother khamba njani right imali ethena sharp solo from last week solo sisashoot kubhizi ya siyabona siyaphonyana ethi ngoba ukuthi manje uyabona nje ilapha la edrobheni yeah ngimane ngisuke nje ngihambe ngongena emgodini ngingakabuki ithi khamba kanjani lapha emgodini kunenyoka kumba kunenyoka yabo kahle yeah fere so mina igama lami ngiSibusiso kaMasilela oh okay Mr Masilela ya ngivunganzi umvunganzi ya kuphi Sibusiso indoda leqotho indoda labanye bayithembi mara kodwa mina ngiyazi ukuthi emhlabeni na umuntu yabo yeah ufuna ukuphila nebantu why bangakuthembi ukuphila wedwana ngobona le life lokuyisa bathi a lot of people they are trusting me yabo some of people are not trusting some of them they don't trust me ne ngifuna ukufundisa umuntu ukuthi lo mfundisi into yeah ngiyavela ngigcoka isudu ngithi hey I'm a pastor but inside yabo ngiyathi ukuthi hey I'm a big skeleton yabo big crook yeah my brother mina ngihlangana nawe la town ngithola ngasikhumbuzo yabo noma la town so ngifuna ucale pass background yakho Sibusiso ngibani Masilela ukhula kuphi everything take us back mfethu ufunzaphi isikele uhlala nabo bani khana ngobona understand because azange utalele la yeah so take us back ngimani Sibusiso Masilela umfana lo wazalelwa enhlala kahle nokutalwa nokukhula wakhulela eGeni eMkhandisi enhlala kahle ngikuphi is part of Game yeah it's part of ngathi part of kaBhokweni enhlala kahle kaBhokweni yeah ngale boBhokweni bathi indzawo bathi ngekhohla nje okay ukhulele la eMkhandisi utalwa ngala ngale bohlala kahle okay yeah ukhula eMkhandisi yeah ukhula kwami stable ngingananzawo le straight ukuthi ngidophi la kusendladleni yabona ngikhula ngihlala kamkhulu mkhulu wakhona ngikhuluma ngamkhulu onjani lo ukuthi ngumalume wel oledi lami okay uyangithola ngikhula sikhuliswa nguye nje vele nganayo nabantwana yabo ngingabhisola bukethi so lithema lami bekumuntu ukuthi wahluleka yena empilweni yakhe kunraise kusraise apen ukuthi empilweni akhe la so wathola leyo chance ngamzibise kamzana yabona uthola leyo chance ukuthi uthola stand uba namakhwapheni wakhe lapha ahlala khona uyasithenga le stand usithenga sona khona ngeligwinyana yabo lapho bathi kuseteka takhe ngodini ngabona lapha emhlabeni usithenga sona le stand thina asikho sikuphi segeni yabona ngihlala bani igame uhlala na already uhlala Footman yami no sister Footman ngiyo first ball sekulandzela mina sigcina ichiri emuva okay yabo so wathi ngithenga le stand lo mfati lokuhlala naye usikele mbuyo ngithola so watholakala endani amthengela abantu baya kulikhawaza ithima nespace sokuthi ufuna yini ufuna lenzayo uyabona okay right thina ngokuthi besingadi yabo ukuthi kwenze kanjani ngoba ukuthi okay ithima libhowile lithengile lidlala yabona so sibona kusebenza ihlanganeni isambeni sohlala ekhaya laba la stothini khona la kusekhaya yabona so sathina sesiqala kurealize lokho it was too late yeah it was too late because sathina sifika lapho sithola ukuthi ithima beseliphothile khona azange sakhona nokuthi sekulibhekela ngenxa yakhe ye-media ngenxa yestate sani sekuthi satholakala
singanamali yokuthi siye khona egame siye engodini enani thina ukuthi ithama sekuthi ukele ngazi ukuthi ithama sewuzi liyafika yabo so ukuthi liphotile bangitshela njenganamhlanje ekuseni balinqoba hawu yo ekuseni balinqoba okay sazama lazama khona kumasenti ngekuthi sitholakale siyakufika okay the same day lemngcwabo not the same day after okay yabo sazama amasenti ke ngeke siyakhona ngodini sathi masifika lena sathola ukuthi okay ithama selingcwatshiwe kusuka bona thina lakhe like ngasikuba process yabona okay sathi ngibona sibuke yalesitandi kambani isitandi lo mama lo bekadala naye sithengiselela sitandi esitandi masisiya kufika lo uthola sekunalabanye abantu lebahlala lapha kulela ndawo yabo kumadoda lana manje kwenta ngani bathi yethi nila sithengile kubani kulamdlovu njani manje lesivumelene thina namdlovu samnika imali sathatha sabuwa lo lamdlovu wakhona smart nokumati wakuphi usukelaphi ukuthi siyaya sokhuluma naye yabo sabona ukuthi vele kahle kahle bekusikelele yabona Ulithama belisashiya andisodwana kumbe ngekhaya bekulidlala kuforum bekuturum yesina neturum yemkhulu ngoba bakuhlanganisile yabo so okay right satholakala siba late thina ukuthi khona ukuthola le stand yabo okay ayisayifike le stand yabo simweyini sakubona ukuthi ithuna lakhe sithola kanjani ngabona okay right so ukubamba ithama bebashadile nalo sister bangakashaya nebebahlalisa just ngemakhwapheni ukuthi bahlalisana yabona so okay lo lamdlovu ngoba bese kabalekile naye balekela khona ibiza abantu utshengise ikhaya yabona uyabona ukuthi sokuba nemsini so kodwa bathi sikhona lapha engodini ngebo TV yabo okay in that time nebe kusengatati kodwa that time okay bakwa ngathi inhlobo takhe after sekafika yabo selo wangithatha impilo hayi Jolobo sifa antwakho sesothina bantwana bababele umkhulu okay ngobantwana babhutwa time ihlobo tini ihlobo tini yabo so just ngabusiki kwathi naye sisasambe yabo sahamba ke ngilokhu sakufika khona naso sifika khona tholakala ukuthi ukuyibona ngoba ngibule babo ngingcwaba time and until besingekho balaphi ithuna basithatha bosikhombe thuneni ke waphahla nakuphahla uyabona nje okay right walibona lelithuna ko balitshela ukuthi hayi nangabe anything else something goes wrong yabo ngabuya ukucela lapho kwakho yabo so izokuthiwa takuhambi kulungile yabo kemile kubona ngiyabona yabo so ngabantu nababele omkhulu babele omkhulu ukuthi nenkinga yami memo sokhulile yabona simba bekayi bana nababhuti wami mina ngingimlazi ngoba ningadi yami yabo ambani ohlala ngale kasana yabo wonke umuntu ngale kasana nanentombi zama khona nami njalo khona zama ukuthi ngithola ukuthi beke nenhloko beke nekhaya yabo lapho ngikona ukuthi into futhi yabo okay there from there ngoba nami bese shaya nje lokho dangerous because angizange akusinde ukuthi ngavela nje ngaqala ngathi hayi ngiyangijabulisa ngendlela ngiyibhe no it was hard in that time leso sikhathi leso ngiqala kudlala into leyo
is nje is like bengumuntu longaphili kahle. So nathola lokuthi hayi phela na ungabhema discipline memory yaluza nyana ukuthi khona ukukhohlwa ngasamething nyana yabo. Unangakhi iminyaka lapho? Lapho iminyaka it was 14. Already support. Already lapho lisaphila. Yabo, lisaphila lapho. Okay, sincenge impilo. Lapha kulo seswami labana nabo ngibita ngasisi. Sala labana nabo. Bemajuda bayingaba two abakuchila lo muntu lomkhulu wenzile lelikhaya lapho yabo sele 3 majuda asengaphumi titana asasikhona la endlini yabo. So lapho siba nale nkinga leyani yekudla yabona. Mina ngisipana lokubani lamani sipana sesitera so Sipana lekhazi. Yeah, kusipana labo mzala bami. Yeah. So baba nenkinga yokuthini yokuthi ngasikhona lingathi iyamosha moshela kwakwethu khona lapho yabona. Nangaphela bomzala na ungasipani. Ukuthi inkinga le okuzalo uhlala adlala endlini mara sambona afaka sinkwa kumbe yabona. Okay, ngoba inkosi khona yena lo mzala wami wangitholela Spani la ngasedelta bathi Vegas babhizi ngemacarpet. Okay. Yeah, bafaka amawoli wontrop yabona. So ngaya koncenga lapha esiloncenga laphana ngoba nami ngi-out phela nami So esigele esikila ngajinda sikila. Okay. Esikila ngaphuma ngefastel. Ngazakuthini grade 10. Yeah, so ngichaza ukuthi ngingayekela bekungasimnandi. Yeah, ngesimo. Yeah, ngenxa yesimo. Because bekungajabulisa ngabe someone else uyasikafini lana. Wena there is nothing le ungayivula yabona. Uyabukela yabona. Ngalana abantwana bagcoka amakawuzi bagcoka ama-traffics yabona. Ugcoke impeki wena lapho la kadobha phansi lapho yabona. Now ufika e-assembly kunema bathi ukucheck uniform ukuthi injani yabona. So if nangakafaki i-traffic ungakafaki lesikolo lishek lesikolo uba nalenkinga lekuthini but sicela uyokuhlala ekhaya just for a moment uzubuye uphelele yebo. Mina ngihleli ekhaya kwelekani ngala sikile baqhubeka yabo. Na ubuyele emuva esikile kwelekeni abantwana sebasakusile wena semuqale phasi ka-A yabo. So ngabona sekuyi-process lokho kanti nangala bese ngumuntu ukuthi ngijola yabona sengiqale kubamba imali yabona endathi nakhona ukuthi ngiyibamba njani le mali bakubika ndoda kushayele lana yabo njalo yabona ukuze imali sasemncane into lokugcina kumosha nengcono ngiyangithola sengijwayele ukubamba le mali. Okay right bathini bakufakele esipanini le bangifake esipanini le ngalamaholo. Yeah. Ngiteshe ngijika mafilini yabo. Tholakala sengibamba lokho sifukulana ngingana sami yabona. Uyathanda umjovo. Yabona ngizongitshontsha nje lapha kasesitela yabona. Khona lapha nginaligameko lami yabo. Ngilala kuphi? Ngilala ekamereni lemntwana. Yeah, le mntwana bomfana yabo siyalishare le kamera yabo. So sishare ngendlela enjani ukuthi nangabe nentombi ufuna ibe out ne-sitting room lelo la yabo. So nami nangabe nentombi naye njalo yabo. Niyalingana nina nomjiki? Cha, asilingani. Mzala Because older than me yabo. So yena bekumuntu ukuthi usithishane wabona into ekiningi ngathi bamavamisa ukumhlula yabo. Ngatholakala mina sekunani sengifeyila faka intombi
kameruni siwana kwathiwa no wona funa bengisheya kusibara wakho unemaruni yabo khulube nasibara wakho uyathole lokhona kusengeni khona kujumisa okay ngihambe ngikhuluma naye mkhulu lo sibara angabi nenkinga thina okay wena lena nokhona kuthenga amanti walisele ujojo because bekunajojo yabo ufake nagesi staff angibhadale rent yami leyo I will try because ngalo nesipana yabo okay right ngikhuluma nesipani sengihlala ngisho emarumini yabo ngihlala nayo leyona le ntombi yami uzohlala naye futhana hlala naye futhana ayisipani okay yabo and ngimthola nani ngimthola hlala nanencusi yakhe incosi angihlali nayo ihlala kude ihlala ekhaya kubo ngoba incosi njani ukuthi beva bayiletha then hlala khabo lentombazana ihlala kabo lendoda yalothi yabo lendoda nalothi sebahlukene okay right nabe zobenza abantu bamletha yabona bamjikise njalo yabona marumini namntwana okay right kubele kanti mina lapha eSpanini I'm not permanent okay yeah temporary yabona ngibekele nje inyanga yabona okay kufike lesikhathi sami sokuthi manje saluphela yabona ngikubeka ngozama namanye amatoro yabona okay wasinakuphela emsebeni ngabe sengiba umuntu lomubi yabona kulehlobo tami because bengingasuke lo muntu ukuthi ngilala nelizembe ngilala nesibhamu yabo ukuthi nasengiva indlala ngidonsa sibhamu ngihamba ngohwaya yabo bengumuntu vele nje kahle ngiyasaba uNkulunkulu so yeah wena yini yakho industry ngiyamthanda industry so phelile emsebeni unemfati unekhaya laphana unama-responsibility funa ngidle phela la endlini funa sigcoke la endlini yabo nangithenga imali nasithenga imali nangithenga gesi konke lokho akusa-affordeki nasengiyele ngivale ibheg leziswami yabona lapho sengiyakhulumeka yabona ukhulumela kuthini usibona zange usinayo ikhathi usebenza ngathini kubana kabe ngibanayo because bengithenge yabona khani ngibambele temporary ngithenge umshiko vele nje uthenga ngala nangala ngithenga ngala kubo ngithenge nangala kubo and then ngala kimi ngithenga too much because lo mfana ngihlala naye nangikhona yabo ngashayina shama sleep out yabo ngishama sleep out like business all wake emsebenzi nihamba niyolala ngaphandle sihamba silala ngaphandle yabo so isikhathini esiningi vele besiba ngaphandle yabo nangikhona la endlini ngiba khona maybe kumbe Saturday Sunday yabo Sunday ngihamba amagogo so kwabona okay so mawungekho niyoshaya sleep out somewhere akasali umfata apha endlini uyamuka ekhaya uyamuka ekhaya okay because khona lapho vele bengingabi safe ngisabeyi-1 abeyi-1 because is first time bacala bangitshentsela isound yabo isound ngithenga ti kwesijida yabo nasijida kuyerowundini yabo ngigrand nendawo yabo ngawapho kale-sound bangishaya le sound yami nestate sazi ukuthi bayazi ukuthi apha endlini akunamuntu so mangiveza wambile ekhaya kubo mina go back to work yabo so bathola i-chance ukuthi ngibazoshaya yabo okay right ngiba i-problem ngala ka-sister because sengimpuphu yabona awusabeki ukudla yabona yabo ngiyahlupha zila khona lapha bathi yathi no ngeke sikukhona yabo ngiyangidonsela nemagenge yabona ngithola abangani abafani abangani abafani yabo khona lokuthi nawuhleli naye
ngixoxa nge-live, true live, yabo ukuthi ngixoxa ngempumelelo yini ukuthi ngiyafisa kuba yini yabo, sekunalabo ukuthi nawuhleli nabo ngakoshale sasitolo leso yabo. Okay, ingqondo yinto ledomu kakhulu. Indlala. Yeah, indlala kusuka yabo. So ngachuza a wrong friend who's going to put me in jail. Yabo. Kona ngikhetha lo mngani loyo bangitshela laba lapha endlini because bebamati bona before yabo. Nje lo mfana lo yawalapha akasikuda yabo, umuntu ugangako yabo. So wena lo mngani so noma umngani lo bese totally wrong. Yabo nitile family yabo. Ngabe sengikhiphile. Ngiyabona ngiyangivakasha lapha kunabuthuthu. Kunabuthuthu lapha yabona. So na ulokhu kanjanele laphana kwenzekani bangani ba-influencana, bad influence yabona, benijani bakuthathe mhlawumbe somewhere basofika ukuthi isifike sijabule at the very same time because ayikho indzawo lena senejithana nemajidi endoda sami sosipini bathi nesipina ku soshalindi indinza lamalokishini ngithola naphakathi yakwabule nengene yakhula singene phakathi thathe sithokona yabona ngitholana naphakathi taba amagwayi boma-airtime yabona yashiya yini 5 times budget. Yabo ayisukume since applying yeah okay thatha lo lokunye ke sishiya le file ya 20 leads ningakhe nina lapha ngene hlule kuyiphakamisa nonke ayisukume phansi i-20 leads sala okay atinayisala sikuma sagate lapha kuleli ndiya lapha phakathi inani nelisi ekeme yeah anadi so namthetho wena ngakutshela ukuthi umshayela wena sophumele anobasakufa ithethe yonke le view ngithethe yonke le view kude la ukuthi ubaqona uzawubona angithambe ngagcokani mama asikabhara club la sikhuluma khona yabona asikabhara club manje okay sorry maningena la phakathi ngithola endlini nani ngiyakhama nelifasa mina njani yabantu vele yafasa yabo yeah manje ilifasa sathi ke nosalo tape ngomnyeni yabo ane lento leyo kufuna kube isikhathi yabo sesikhathi ukuthi isikhathi sofuna kube njani lesofuna sibe sesiphumile la sesinene yabo okay right the following day kuyasaphela akuhlala ukuthi yeah yabona sekuyashisa lapha yabona selibhemile ukuthi ngini sebona lama footage yeah yabona nami mina ngihlala ekugcini nalabantu phela ngihlala lo story zokusigelela ukuthi ayidile mathayera yabo they already know vele ukuthi nabahlapha kule lama footage bathi lo siyamata lo siyamata okay laba labanye bangani bakhona kwendani bona ukuthi babamokolele yabona lo mngani lo bahlala bamcela noma bazoselela kabombo yabona intaba wuri yabo right kubeke ke na ngale footage basifuna ngala footage basibaye long ya basibaye singa basibaye si3 basiba bathi sapira lo yiwa noma bakasana mbakala kusiyela lo munye nje wabale ya wabale okay sele 3 ngala sibaye
yabo. Two yendani yabheki wasala salama. anithola kuphi cha Basithola sihleli esijideni la. the following day The following sho ukuthi singena njenganamhla lamandili yabo. Kusasa kuphuma le footage. The following day seliyashisa phela sesiyafuna phela ngisho lo mngani udisappearile lelenye igenge ikhona ikaSneymani ibhizi yacusha wena no lamashika siyacusha yabo bemigadi okay yena lapha na manje bafike lapha kufika ama-CID lawa kabholi bathi okay fika lapha sponsor madoda ngasenyakatho sitolenzani hayi vele basifayo thina lelo funa thina u3 yeah, same first appearance. Oh, marinalala lelo langa lekapambana. Yeah, lelanga lelisalala because ngani ngifuna appear record. Yeah, so appear record. Yabona. Okay. La bayithu bathola amabhili. Sonke sawathola amabhili. Ngisi laba bawabhadalela. Yeah, babhadalela ukuba bana lapha. Wena wangaba bhili bomali yazama ngo5 blocks. Ngiyazama angitshela bathi indoda wona sihlala sikhuta njani awusisi la bantwana babona umkhulu la kusefamily sihlala sikhuta awuva sonya hlala lapho ngibona ukuthi wenda njani ngami indoda wona sowukhulile khona nokuteka wena kanti ukuthi kanti ngitekile mani sizobuya kahle yasejele ngifuna kwathi usi ungena njani lokubhema ngibali ukufaka la lokubhema la lokubhema ngifakwe simo kahle ngingasho ukuthi ngiyakhumbula ukuthi nemthita wakho wathi hayi ungabhema sasikamelelethe ukukhula off uthini nomngane wakho advise uthi yini le success no I was know ukuthi le inside so yako yangishaya ukuthi lapho kwale because bangibhemisa lona bangangitshela yabo ngiyabona la sibhemile leso ngayibhema lento ngathi ivamile nokuningi bamuza amadoda kanlelo lena yini yabo wathi indoda ngani nakubhenya into leso haya la iso yabo yani ukuthi ngiphiwe vele ukuthi sesifa namhlanje yini bentwana yami Chai, ayifake tuwe yeah yabona okay yahlala ebaleni straight land koma sinayo first day mobhema udiva unjani awusinormal I'm not normal like njenga everyday ngesikhathi ngibhema izolo yabona ngiyativa ukuthi ngihaya kakhulu yabo endani ngiyavomita nokuvomitha lokuvomita kwendani acceptalene lento le ayiaccepteka namtimbeni wakho yabona nawubhizi uvomita ingemoyo nayo bathini machito ngoba bayaki lento yendisana so maye wena bafuna ngene kuze ukuthi ngikhona ukuthi ngihambe ngosiphina nabo sibe kubheka yabo ngoba kasengenile lento lamtimbeni ngiyifuna into oyifuna and koyenda liqala ngengisabi because ngoba sengifuna yona le yeah yabona okay lokho vele angingasasengitho akujani sukusela waqala ngenele ngisho ejele ngingabi nevisitor bangani babavisitor but ngiyakutshela kuthini ukuthi lokhu ngapheli yasho lapho sebakuthethe engodini sebakunikise eprison yeah so seprison yabo wena umele imali yebail next babamile la ngibona yabo so ngiyakutshela kuthini ukuthi hayi kuphela yabona sokuthi kwafika final day yabo yiphi final day ile ukuthi namuhla sothatha sinqumo
so kubusa uyakwetshwa nje Kuthi uyakwetshwa kumbe niyangaphandle. la labanye baphumile Labanye baphuma ngamabhili. Yeah, Babathenda babuye. bangaphandle. Yeah, yeah. Yabona. Mm. Okay, sambe sekodwa nasifike kodwa tholakala ukuthi kushoda Man, so leyo sorry ukubamba mlomo. Laphana nathola imali, nabuma namalini noma sinakhathi. Lapha I never can't khona yona Ibhaya sayithola nyana because ayizange thole leningi yakhona just need to lapha account lapha estimate leyenga maybe 11,000 sinhlanganisana lama-hectare namagwayi yeah. So now the judgment day. nayi-judgment day sifike i-judgment day kwentekani sikala sitshintshane njengamadoda phela lana singayiboni kahle Ngcono nife ngalelo lwazi. ngcono kufiwe ngamunye Ngizohambile ubalekile. no lokhona lakithi lasoyi-3 yabo sona bamlayitsha bamnika lento yakhe kuphuma nani nefine etulu so bakhonele nani kumfayinela abakufayinela sokuthi icala lamcima yabo mina ngoba phela wami ibhaya sona yabo Ngiphi lo hlala nanyanga? Okay, yeah. inesizwe Wena Okay, lapho leso watholakala sikhathi leso unesikhathi esidala nomphakathi before kuphuma le final. bese nginabo because vele umntwana wami utalwa nje Okay, ngisho ukuthi before kuphuma le judgment unesikhathi esingakanani? How many months? almost 7 months. Yeah, almost 7 months. Yeah. Like, Seniyavumelana namajido ithathwa ngibani lelo mali? yeah, ngachuza kuyithatha mina. Yabo. Because siyaphikisana lapha kuba nempikiswano lapha yabo. So amadoda phela lelo leyo ngasekhotho amadoda lawo. Yabo akumelanga sisole Siyalina le. asibeni straight. Yeah. Mina ngicala ngiyavuma bangibheka. Ngiyafayinela. Yeah. Yebo, nalo make walomfana lo mngane wakho osebenza emobile uvumelana nathi naye ukuthi yeah Ilawyer ithini? Ithi moja. Anina lawyer. lawyer si Oh, ngisho noma le estate. besinayo le estate but le estate yathi ukuthi ihamba nalaba yabo Acha mina ngikuthwala licala ngibeke izinto Yeah. ngoba vele ndosayiwe Yeah. so ngikuhle ngifele fast and nami angifuni ukuthi umntwana nami ngimthole ngiseje Yeah. yabo Yeah. ngifuna ukumbona lapha. Okay. That's okay. Uma icala bakufayine sesizokufayinela. Yeah. Qala bra wami ngathi ngivuma licala bra wami. Ethi nangithi ngiyabuququka emuva bacaca ngokulayitha lo 2 years. Ethi nangibuququka emuva abunabani. Bachile. Cabanga ngibakhiphile bra wami. Assess. Nowhere to be found. Bakhona. Ngizibambile phela la kubamba sport. Abekho la around la ekhona. La ekhona. Sebephile bahambile. Bakushiye next year. Bangishile. Bakuwele 2 years. Ngilayithe 2 years. Yeah. Yeah. So, ufunganga Fro khona lesikhathi kwethu. I don't know what must I do. Kude noma kwena. Awungeke umtshintshe lo kwenda. Mara isikhathi nela lama decision yakhona Fro nayo weva ukuthi bathini. Last time ama decision leyo ngeke. Namunye Yena wasekhaya namunye wasekhaya inkude lo khona. Kude lokho kakhona. Only the giving flow. Ayisa. Kwakho vele isimo lesingabafana. Baba sizange bathi asayingeni zabantu. Vele bathi bona. Yeah. Yabo. Okay, bakuwele 2 years. Right up 2 years nami ngomngo. Yeah. Kwethu bathi ngeke bathi ngiyena. Ngenda khona la. Ngenzani ngoba nima parole address. Okay. Yeah.
ngasayina ama-address bangibuta ukuthi ngibhalisa bani ngathi nangisingayibuki iparole bayenda after isikhathi esingakanani kaminyaka that very same week ngafika ngalo ngasikwenza kwenje ya nokuthi kwetha ufika ekulejeni ngane nema-5 nema-J7 babuka ukuthi lo unesikhathi esinganani lo unesikhathi esinganani lo unesikhathi esinganani sebabuka lo from 24 months yaphansi sithatha bona lo 24 months ngibani ngimi lo 2 years angithi siyaphansi okay speaker vele basipika basisendele ku-parole address sami basema-address bathi ubhalisa bani mali lo atofika akusayinele ekhaya foni ekhaya awunafoni ebujela awunalutho uzitofoni uthi hey into eninde hayi akhona la ukumokola yabo uthi akhona akubona manga uyayibhadala yazi konke kuyabhadala yabona okay right ngempini ngithole i-chance banda sisitolo ke nibe nalesi hayi ngidonsela futhi yabo ngikhulume yabo ke lo mdonso futhi ngikhulume manje lana ngokwenteka bayeta lapho ngifuna ngisayinele wona ukuthi wena nguwe lo to-take care ngami ezilonge la ngaphandle ngeke nginike impilo yabo mina ngi-right ngicemane bathumele benzile akuserious bathumela vele bafika bamthola yabo ndani bamsayinisa babuya kimi-back baletha feedback ukuthi bangitshele ukuthi bahambe njani okay right babuye ukuthi nabafika chazwa yini nginika amawala athi wona la mawala ya sifikile khayini athi abafuni ukukubona ya funa ukuthi unyathele ivini nasegedeni basho tabula furu lapho bashamile bangishaya yabo bafuna kungibona ukuthi react njani ethanjani yabo lapho ukhala enyembeni ndoda babona ukuthi hayi indoda manje iyajuluka iyafoma nje phela sekufuna ngikhahlele lo 2 years ngendishi hayi yabona ngathi ngifika ngikuwa nyathika wangibika uthi ngathi hayi wena ngiyadlala wena ubhalise umfato wakho musilanga futhi ngathi awukusayinela mfana asithandaza nje wena kungafiki imathi ngibani ngifethuwa kungafika August sokusasekhona yabo thandaza avele ngathandaza kani lesikhobo tethu sinedraft yabo yakombabatho nasiyo sokhonanyana kweliviki le-reception okemadasi besengibhalisiwe watholakala ukuthi endoda kumele idonsele imali iyasipika ama-adresi siyamoya yabona ngiyakushaya yini ngiyakushaya ihafu nekota le ngaphansi la ngishaya ikota le-69 after 1 year 6 months funa ngoyishaya kuphi ngaphansi ngiyabona okay right hayi vele ngivumele i-address ngithathe ngiphafuna hambe ngifike endlini okay before ngiyophuma before kufika leli viki lokuthi kumele ngiphume ngathola i-call ngisendoda mfana kusesibhedlela wonyakelele athi asidayilwa yimbi ke la akunankinga mare isithiyo ndoda yabona angathi nje ngiphuma ngalo first day ngahamba wabona man before uphuma ngaphandle sicele kancane kubantu abangakazi bantu ejele ngobantu bakhuluma lula kwendekana lapha phakathi ejele matima lomhlaba ubona lapha phakathi ejele kodwa wamejele kumatima lapha kwenzayo kuke siwothi lento khona ukuphumela khona ukuphumela ngoba into yesiboshwa iyakhuluma
kwasala igwayi lethukulo ngibhena Umbhadalele. neti nombolo lapha ejele Azange uthathe inombolo. angithathe masimba mara lempilo le bengiphila yona ngiphilisa majida ngakhona bangithatha bangifaka emkhathini kwema-26 nema-28 Yeah. Okay. yabo so ukuthi bangibita bathi ngiyini mina bathi ngiyihlathi umuntu akababa umuntu akababa nje ukuthi ngiyini mina ngihamba ngospinaligwayi ngibuye neligwayi la bafike silishere sonke uyabona leli gwayi ngilispina njani mina ethi jube siyisi Kanjani? kahle ukuthi siyakophaka uyabona ngithatha inyama yami unika someone else. uyabona ngithatha ligwayi uyabona ngatholakala kuthi hayi wena ndoda ayiqinile awusoja uyabona so ngiphila njalo umndeni sometimes ngibuke nalabantu bengihambe ngikhulumisa amajita athile futhi maye kanjani just the way ngikhulunyana futhi just ngikhulumkawo uyabona amanye amajita vele sekenani seyenda sabo ngibuyite shayisa lana angibuyite ngihambe ngifike laphana bakhiphe impahla kaningi sewasha awasha uyabona bakubhadala ngemagwayi uyabona labanye itinsango njalo yabo ikhona vele lento lokuthi umjida bemuntu wemuntu lapha phakathi nje ikhona ke leyo iyaphila amdavazi iyaphila 100%. Yeah. Ngifuna understanding umuntu oyi-1 ukuthi bathi bayakusoma njengana ngaphandle bakusome ngokuthanza phinde bakusoma beyithini nemuntu kumbe bakulona ngengane 100 bakubona njani bakuthatha ngengane abakuforce bakusoma grand uthi vumele wena uthi lo semuntu wami lesinye isikhathi wendela ini protection lesinye isikhathi wendela lesinye isikhathi usuka umuntu losaba indlala umuntu lothanza kubhema uthanza tini kanjani nje lothi shayisa kakhulu yini igwayi kawadaba yabona njengani ngokubuka sokhulumela kugcina ligwayi ngilo likhawada abantu abaningi likhawada abantu abaningi nekudla ngibona likhawada abantu abaningi because le bashanga isitepere bra wami basuka labo tsotsi abadlali ngombe ngiphaka ethu ekuseni nanyalo seshayile nyalo kuphakwa kayi-3 kwasekuphaka yi-3 nyalo kuphakwa ekuseni kuphakwa emini kuphakwa ngabokukhulu and ekuseni thona komdoko nethuslayo phelele ngaboma-11-12 ngithola lekalikopo kwenteke nakwesipho nyana phelele ngaboma-3 ngithola loko sikepere eliphalisi lakhona kwenteke alilingani nesibhakela ibhakela semntwana isibhakela semntwana vele bavele bathi kaloku ngemba hlula ndoda ya balinika balishaya yalispina lithi yaliyoma lena bafika le bathi lokomshilo bathi yalispine lapha lokugicika lifike limeleyo yanyika uyafika yashisa ejele bro ayashisa ayinzawulo ungafisi kubuyela ayinzawulo ngingafisi vele ngathi ngiphuma khona ngaphuma azange uphinde ubuyela futhi no so naku soyaphuma ngaphandle nakusengaphuma ngaphandle ngihamba ngokuhlasi bangijabulela labangijabulelako bangibonako bona nami ngithi ngibona incwadi ngihamba siyena ngaphi inyanga lapha incwadi sanayo 2 months so kumela fast 2 months 3 months so okay kaboncosi banjani bakufrustana kaboncosi okay bangifrustana bona mara uyathi ukuthi bakuthanza ngetindo takho uyabona nokuthi okay wena uyakhona ukusibhekela lani lapha nabede bantu abadzala ngaseswak ne-out yaseswak yabo out yaseswak isindandanda sesizawo yabona kuba madima ekuthengeni kudla ngiyangithola
la sebenza khona usebenza kwesitolo kwema-chips yomjidi yabona angathuleni ukudla kuyena kweliphakethinyana lema-chips yabona kwi-cold drink inyama vele nje umatini yabona kade khani kukhona mina ngithesha yabona bekungcononyana phofu bakhona ukuthi badle yini badle ifalishi yabona ekuseni bavuke bente itiya yabona banathi itiya njalo uyangithola okay right uma kwamajele bangijabulela labangijabulelako bakwata labakwatako yabona labangithatha is like I'm a bad person yabona so kuvala kancane le jele lethaya usayitholi soyiyekelile ikhona yona but you can't afford it you afford okay yabona okay hamba ngobona inyosi kangayithola sohlala lapho sohlala nabo ya lapho ngibiyelele erumini kuspa ya but ngoba ukuthi angisebenzi so kuba matima kimi ukuthi ngikhone kwenda into tami yabo ya cause lapha sengihlala nje ngilicele lapho kuspa yabo anytime ngafika laphana sibani ngifuna kuprema phela la kupeni mbasate yabona ngibeke impahla yabona akangitsheli day before ngibona ukuthi akahle la ba against ngami yabona so mama mejele kumela ka bofu bro ila na siswari sibari ngibona basiswari singo sakhe kusala ka bomjidi ngeke lapha ka bofu haya pila nakona ngipila njani ngipila lokuthi ngikhala kawa speed yena ayaphumana engathini ihlala la engathini ngani ngalo yini naku lokhu bathi nasewujwayele you used to eat very jwayele yeah like ukuthi sengijwayele lento leyo uyabona ukuthi bengingayifisi mara ngengokuthi sekudele besekusimo yabona manje sekumele kwenteke uphinzo ubuyela kulabangani bakho laba kufahlakile bakushiyele no angibuyeli ku maye mawuphuma manibonana frontas ola awusasho abafethu nabo basasho ukuthi machita yemfethu ncezi ngilangenda lamasinda ngingavele mina bra ngingaba ngilomile ukuthi ngingadlaphi lebhaka ngingadlaphi bangathi vele ukuthi sesile out le ingozi yeah so ngifika ngale kabuthile vele siyasipina so uqhubeka wena ungena futhi emandleni ngiyela lapho ngishayibra ngithatha manje lapho kwaziyo isibra angayisukeli wedwa ngithola amajida futhi labhizi ngalendlela ngingena Abraham mele ngisukela one man flat uyishaya kuya that is why the web truck ngamali nasi alele phansi bye dasi wafika umuntu wathi hey njanja nkonke yini cause truck leyo ngishaya truck yesipele ngisuka ngihlala la yazi ngishaya kule truck ngishayela ngamoya namadlanisela ngishayela ngamoya manje ushaya njani ibraha ngoba ufuna uthatha ama-item lamancane ngoba una-drive abe ngwashaya bro sound bengayiyekile uyifaka kuphi manje ngiyirola ngemashikembele bambe sona ungangibona sengiqhamuka ebusuku ngithwele lo mduvaduvana
ungabaleka nokubaleka uthi uyimhlobo nesilwane uyishaya njani manje ibra ngoba ukena lapha uzihlala bobani lalela emakhadi asebhenki emakhadi emali ubona amakhadi bathi likhadi liyadlula lifastela ngisho ukuthi wena wathi ngani usilana kuhlala abantu ngalesikhathi lesi kunabantu nothing just enter with my own risk ngobona khona yabo so ngiba nale lucky leyo ukuthi sizobulala sizophilisa ngithola ukuthi lapha phakathi ngikhumukele yabona balele kubebhenene yabona sebusuku yabo lapha ngikhadi lami siphatha ifastela lami twali phakathi abavuki labana ngemistake nalinye lemalanga wena singaba sibafama ukuthi bathi mande kiduka kanye buda ngase ngisebenzise ngisho sigodo sawo ukuthi yezwa ngase ngase just nedi ngathi Nkosi ngolo wathi ngempilo yakho ngithola ngihamba ngegama lakho ngithola ngindaba yini ngishaqo sekuthi la ngingakagangi khona bangivelele bayothi hey ugangile wena ungakagangi futhi ungakagangi ngathi lutho yeva mina sekuthi la sengigange khona ngingajump to lutho yabona so la ngikubona ukuthuza ukuthi sometimes people sibama kunoshisa ngilabangani ngoba bafika abantu o LC nayo le dulasi leyo umngane athathe idulasi othengisela othengisela umuntu lo yatiko lento leyo ukuthi lento leyo into yaziwa ngithola eish ngabulawa iphone phone ngithatha ifoni nginike ajuze ngiyiphone hambo yifika ninjani hambo uyithengisa hambo uyithengisa le phone mara hambe na sport hambo uyithengisa na sport ngaqala isport kanti ifoni boyishaya isport mina le sport iyashisa hayi la sport njengoba ngikutshela ngithi ushayela njengala kwendele yale kubomabhuku le phone yabo ene mina ngithatha ngithengisa angizokuthi ayile kubomabhuku kumba thengisela sport akagibele ayidown atoyithisha la down endeni mjini suka thathe le phone mjini ahamba fike erenkini engodini akhiphe le phone eish ngibase khona ngale bolokishini ukhiye emulo angakhiye emulo ngiyange njengoba ngikutshela ukuthi ngithethe etafuleni nakathi lo muntu endoda le phone leyo uyithola kuphi athi uzamazama yini lokuthi endoda mfati wami lo ngiyindlela yokumngenela yabona sibamba sehle kakhulu sekuyakhonfeza phela lo muntu ayithamba khona ngiyabona mthembe ngihleli ukabo from engasentsheni yabo mthembe ngibona likhamba kanjena njengasema robotini mina ngila ngihleli khona ngihlele etu yabo ngilibona liqhamuka endazi yabona yazi labantu laba betyakile ngiyabona ukuthi ale tshembele njengoba lingaze ngene lapha kule ndlela leya vele obviously litala yabo ngoba kude lenye indlela leyo kundlula ukuthi baya phambili baya kunga la tinsabeni abakuboni wena bethu abangiboni lapha ngisekho mina laba betala athi ngibabuke lethi bangawela lapha bathi ngiyasay step ngiyasay avele bawela bathi ngabawela ngathi abadlala la khuphuka insaba ngathi ngaba inyoni yohlala lapha enkulu angena kabukuru bangena lapha azange khale simbamba lethi sikhala la kumjini lapha fika lapha kwaFro lo emtsheleni kahle anitshele ngithatha mina yami awujayeni lo ukuhlanya mara bafaki ya project angeke ngabe sengimagamakhile yabo yami awujayi kweni lokuthi sida lo ngitshele anitsheleni kahle iqinile abantu baye bakhuluma mfati kodwa lo usijwayela wona kasitshela kahle ngathi nakusengehlo
ulekelewe amaphoyisa ngibona sekugcwele amaphoyisa lapha amaphoyisa lamthatha wamphakathi lesitablini uMandindele ya uMandindele ya bamthatha bathole impoli ukuthi wagcina njani ngale ukuthi bamvulela ighost kumbe njani zangihlangana nawo hamba ngendlela mama bathini bathi babuye ngibatshele emashishiti kahle ngibatshele kahle ukuthi lo akambe obatshela kahle ukuthi uthola kule thini ngiyabona. Okay, ngifuna si-wrap up, ngifuna shaye part 2 ukuthi ufike njani la e-town yabo sohlala e-town but angeke siyishaye namuhla ne. Ngifuna sikhulume shona kumnomzala boku ubhayile shona kule-oledi shona kule-oledi futhi kusho i-oledi kushona njani kushona la e-town sohlala la e-town mungasengabhayanga bese ngiphumile nje ngishona ngikhona sengidecidile vele ukuthi ejele ngisafuna empilweni yami yabo mara nakwenda into lekufaka ejele futhi useless so already niveleni njani phathekile ngigulile lasha isithi already lishaya lento leyo ngenxa yokuthi kune-stress emthamini vele ikhathi saphila thama vele bekusolishaya vele bekuba nokuthi bathi shayeni bahlukana vele bakuwendele vele ba-addicted langahlala lokhu langayitholi lento leyo uyagula vele umbone kanye nje ukuthi ufuna lento yakho yabona bamfake hosi bakutshela wena ukuthi already bambe ngifone yabo Google Hotman from le ihlala khona Hotman bese lithethe omnye umfati onivenda sana omnye umfati onivenda uthatha khona ngalabo venda ngalomnye achoose wakhe naye wemvenda ngiyabona Hotman bekumuntu ukuthi ngisathengisela amavolo yabo akuthola lo fro loye ngaye umngane wakhe yabona wasevela bahlala kuphi bahlala kabo lo mngane wakhe yabona nalo fro akwathi ukubona mana ekala itawo ukuthi lapha ngemali wavela doctor akasin doctor athanda tangalingi out la ifana nawe yakufuna ifana nawe njani ngathi njani abangibekisela ngathi hayi futhi mani bathi awukuthi lokhu ngizabuye mani yabo ungandlula futhi ngasekhula naku ngilokusekabuya-ke round 2 same day same day abuya round 2 awufuna ngithola-ke thola sona ngiphathele timpahla ubuya kade ingubo yalana ukuthi injani indoda ngilandze wena ndoda makwakho uyagulela kufa sayigulela kufa kwaphela iplagi same time yabo kwaphela iplagi thola uplagile yaphela iplagi ngidzakiwe ngidzakume drugs mara phela same time yabo emtimbeni aphuma nje nasengcondweni nje kwaba clear nje konke nje yabona kwabuya nje imemory ukuthi eshingayo phela yilo wangilethela emhlabeni la yabona manje kwenteka ndoda ngoba ngithola mina ngilambela nginamali nginaphopoli umuntu nje ngathi angawa sambo gesi sambo singothi ngisebe nemali kathi September okay sambo gesi ngalesiqothini ntshintshe ke hlabi jet kuthi ngifisa ngene complex ke consultancy kumahinyana ubona kulenyana kunathi yakamtini wale uthi ngifika ngithole
okay right ngilithole oledi bro wami thola liyasikha oledi bro wami like lokuthi ngenela kumbona like kwaphela like like ikungu yabo phelelwa amandla like ngimbona ngakhona angimata so but ngimbona ngakhona nje nomunye muntu ngivele ngiyabona ukuthi uyakuthatha uyakuthatha ngakhona ukuthatha kakhulu yami ngiyalela kuba nesikhathi ama-visiting hours asitshele ukuthi hayi madoda mara niboba aware mafoneni kutana dokotela angeka kutomcheka kwakhe bamthathe bamnekise ePitori so kutoba madima kini ukuthi nofike ePitori yabo kanjani wathayishala ngivile emafonini bahamba simtshele ukuthi kwendekani siphuma lapha eThemba funa ngichuze ngiyile town ngibile town ngisiphume and nangisiphume funa ngoba ngemele iphepha liyanzisa but there's nowhere where I can go to sleep ngefruit simcabanga asingacabani it's just because ukuthi they were giving each other a distance yabo naye tholakala kuhamba edobheni ukuthi ngisibile lesikole nasethola i-chance ukuthi akhona ukuyithola ukuthi singanegotiate kanjani mayelana nomntwana yabo wagcina sekakuchuzela a-wrong decision akhetha ukugana ukuthi akhona umntwana okay hlangana naye ngifuna leyo story kuyo ngifuna siyivalele umntana leso leyi ephathilenge because leyo mlele kufaka la idrobheni ngifuna sivale ole bagcina bathatha balimikise ePitori ole daba zange balithatha balimikise ePitori because njengoba kumele ngidecide mina ukuthi ngiyisiphuma kumbe ngibuyela la idrobheni ngingachuza ukuthi vele ngibuyele la idrobheni because there is nowhere I can go yabo ngabuyela idrobheni ole wena njani sebese wena njani washonela khona lapha after stop ezinana after 3 days netrip kamele wena no vele bekamele mina life yabawo ole bekumuntu njani ole bekumuntu friendly ebantwini umuntu open kakhulu nankinga nebantu yabona ngoba ukuthi bathanda ngokuhlaba so anokumbita ngalana sipani ngiyabona nje abathosela abantu abanye bayashela kanjalo uyabona kanjalo yabo okay no right washona relaxing like odeni okay ngiyibrotate lami the same day kasashona umntana the following day khona ngeke ngafanga kungibuya la bamba police nyana nje ngitshengisa amasiko okay ngiyalifishana nyana until nyana la ave say lo feel nje ngiyafuna it's 2009 last year last year I will be okay right I'm sure the out hello
organizer izinto takho so nzambama into khona ukuthi usazi ukugibelisa ngimele ngale video ngabe kumele ngale video ngabe ngaqoza isikhathini ukuthi so la no angamali ukugibela imali ekugibela ngiluzelo ukuthi ngifune kulalela yena kanti ngabe wangitshela lokho ngangayi mina kommela ngahamba ngoyenda kwami bengitoba nayo imali ukuthi ngikhona ngilana gibela azange afike vele ngazange afike manje wafika ngane ngendlela ngagcina ngakafiki azange umbeke ne-oledi khona ngaba round 2 njengathani yakuphinza lena emekasho lento leyo le last born yasekhaya ndombata yenzi leyenze khona nemntwana loyi-1 sibamnike wesi-2 wasaqeda kombeleka lo wesi-2 waba negulunyana thike lokungavisiseki kulo mntwana lithi intekile la apho ihlala nayo kutholakala ukuthi uyaphatheka ukuthi ingento engathi uyamhambe ngathi bamfaka isilwane okay isitelo simambisi kubani laba lapha kulendla thina basithingela kuthile ukuthi nje just nje sibe naye uzana wethu singaba thina sangibona nje lokuhelp in that time bravo sange kwaba mnandi kimi ngoba nayo Ofa is like nobody business. naye washona ulandzela kuni same year Same year, last year last year. Bayanzelana ngetinyanga. so sebenene mani Ngalungiselene ne-Footman. So then Footman umuntu lo nje kubela kwakhe naye nje lomunye lo wake wabamba imali sabuka ukuthi itori yako qala nje indawo ukuthi hayi esithenga okusekhaya la ngibona ngoba ngilomunye lo yako lobola ngaphandle ukuthi imali yahlanyisana baba imali ungayithola ngebuningi ungadi ukuthi kumele wenteni ungakarezi uthatha imali unika umfati wasevela ngathi uyamlobola ngathi uyakolobola mama utolobola mfati olobola mfati wenkosi uqa ukuthi uba yini Sandra. No, asivale my brother. Ngibona ngathi basolo bakufuna lapha manje ngibona ngathi singazichubeka ngalelo nyini. Sivala sini my brother. What can you say to umuntu lo brother lesimo sakho? Umuntu okujaja umashana nalo mgwaqweni ngoba nibita ngabunya ubani banibita ngani. They don't know the story. That's the reason ngithi ungasto share story sakho nyathi. Because kuna story sakho masofika la phakathi because next story esinye masola phakathi ekhaya. That's why ngicela usishaye la echamka khona uzofika la. Part 2 siyachubeka. So you understand. What can you say to umuntu obuka mgwaqweni? abanye abantu abasibuka lamgwaqweni is like kasoka like njenga angathi 3 weeks back
Sinalo ukuthi singena amajaridi, yabona ukuthi singena amajaridi. Mhlawumbe sikubuka ukuthi ikotela, yabona ingwende, yabona. Yeah. Hlala namunye sesilo muhle. Ngingcolile mina. Web. You know ukuthi ngasiqhamuka la endleleni. Ngihamba iside la hambela ngakhona. Yeah. There's another guy. He's wearing beautiful, nice and clean. Hey, big skelem ngikutshela kusena. Bukubalekela mina ngala. Uyangala kulo. Left side uyangala lo muhle. Yathi kwamendani. Craps le phone kwadla phansi. Lo yathi uthembe yena. Lo lathi yena uthembe yena ubalekela kuwo. Kwamkhwala le phone kwadla phansi. Ngahleka mina. Ngihleka ngestate sana. Futhi ngiyabona sesiqala lokuthi nisibuke nisinyembele. Njalo kwamatala phayiphi lokubuka kugqoke njani buka kungcole njani. Ngiyibona. Uyabona ke ukuthi kujaja umuntu akusi right. Ngokamjaji umuntu. No Ngibindi inhliziyo yakhe, ngathi inhliziyo tebanda different. Ngangibuka ngcolile ngaphandle mara ngaphakathi ngiclean. Ngangibona ngiclean ngaphakathi mara ngaphandle ngigcwele kahle. Ya brother ngiyabonga. Sisha part 2 le. Ngiyabizwa wena. Yabo. Ngana nginedilo umuntu abangikhona down. Anytime shall part 2. Ngiyabonga mfowethu na. Hola.